Siya ekhaya kaNgwane. Asisite nangibabe Ngwane. Ngesizathu lesithi tikhona letinye intintfo lesiya esitente empilweni sitente kahle. Ngobe sinehlitiyo lenhle. Kanti sitigubhela umgodzi kusasa lesingathi siyawukhokhwa ngibani kuwo. Itolo sikhule labe baphambili kunathi. Bakhuluma tona letindzaba tesiswati. Bebayaye bathi nawuthola intfombi leseyiphukile lenemntwana wemfana. Nimntwana wesilisa, umfana. Thatha le ntfombi bese lo mntwana wayo imbuyisela ekhaya kubo. Nobe imise kunina wayo. Nobe ke ibuke kulabo anti. Lo ngamane amkhulisele labo dzadze wakhe, lo ngamane amkhulisele nangumntwana wakhe wesilisa. Betivuma ke letikhatsi tayitolo. Ngobe nalabantu bayitolo bekubantu lele mpilo beyisengakaduli njengoba seyidulile nyalo. Nyalo kuletikhatsi lesesikuto sekulukhuni kuthatha umntwana emnakeni noma umntwana dzadze wenu uthi utamkhulisa. Ngobe nawubuka nje nangabe uyavukela ubuka lendlela lekufanele lo mntwana ubese sohamba naye kuyo niyofika lapha etule enyuvesi ngoba ukhona uyise ukhona nini naya inyuvesi lekufuna simbhadalela azawufika kuyo akusimantulwa alingene tingobiyane lokho. Lisuka ke lelijaha leli leselisenkingeni yalo. Lithathe le ntfombi nalomntwana wemfana. Limfake esibayeni lilobole kugidze umtsimba kube kuhle. Lakhe umuti. Impilo ke ngoba asitikhetheli kungasho nokuthi asitikhetheli impilo. Sesaphila impilo leya lamuhla lenganaki tintfo. Atala umntwana wekucala la emendweni make intfombi. Aphinze futhi intfombi. Aphinze wesithathu intfombi. Aphinze wesine intfombi. Aphinze wesihlanu avale solo intfombi. Singakangeni kulombuto sicale kunako lokunye lokufishana. Itolo bekwentiwa njani ekhaya nangabe make ufike utala umntwana wesifazane uphinza ngalomunye futhi kanti utawuphinza ngalomunye wesithathu solo akaveli umfana. Bekwentiwa njani itolo kwekucala kukodwa lokho ukuthi bekuyaye kusuke abantu labadzala nakacedza nje makoti kubeleka lo mntwana wesifazane bathi maye bekutaba kuhle kube utibuke ngelijaha sebacalile banaka abantu labadzala bathatha lo mnakabo nyalo ke sekubelekelwe etibhedlela nayo lenye indvo leseyisibuyisele emuva kanzi siyathuthuka siyaphambili phela. Batawuthi nabahamba nalomnakabo nguye lomnakabo labatawufike bambeke khona ngendlela tsite. Bese ngiyakutshela phela Ngwane ngoba khona lokunye lekufuna ngikukhulume engakutsheli. Awubuta labanye nawo. Noma ke nabangati kukahle ngidawukwati phela mina ngeke bese nawe nisowati lokwatiwa ngimi. Kube khona longakwati. Kepha lemfihlo beyiba kuphi? Beyiba kubo lomnakabo lo wesifazane. Ngiko bekuthathwa ngugogo. Lo gogo lokuthathile lokho akusiye gogo lothanza ukukhuluma usihlobo salakhaya. Bekuba nguye labeka lungisa loyo msimedo loyo. Kanzi kukhona lokunye lebe singakunaki. Lena nyalo selokusasebenza abana sikunaki. Bebasi bangabona kusocale ngentombi. Batase bafuna emajobo. Banika lo mntwana nasakufunza isikolo
lapha phasebangeni leliphansi abavunula lamajobo awesifazane hamba yokho emanti hamba yele emfuleni nami lamajobo hamba esitolo vulela lamajobo angithi kusekuncane lesitolo nabakubuka bayabuta ukuthi ngumfana yini lo kuthi akusimfana indvombi ho lamajobo nimfundiseleni lamajobo lamajobo hey wena bahleke ngqo ngalesikhathi bahleka ke bahleka lo mntwana wesifazane lovulela lamajobo ngeke lo mntwana bese uyahleka naye into letakwendeka lo mntwana nabamhleka uva abhlungu yena lomnye akhale nayo ke lemfihlo labe ikhona khona ngalesikhathi lo mntwana bamhleka nalabangani bakhe bamhleka akhala ukhalela ini ukhalela lokho ukuthi yena uphume awesifazane lapho khona bekufanele ukuthi kutibuke khona lijaha sekwendekani ke nyalo sekuhlangana ke bantu ke njengoba abantu bahlala bakhona phela bangu4 bakubo babe bakubo gogo lotala babe bakubo make basekhabo make kunami kunamakoti kunebakubo bakubo gogo lotala babe basekhabo make wakhe bakubo gogo lotala make nase bahlangene labantu laba labangu4 ngoba ngibo labahlanganise thina la ngephansi akuhlangani laba kube sekuhlanganiswa laba uhlangana laba bese kuhlanganiswa laba litawusima ke lelikhaya lelo nase bahlangene laba sebavumelana ukuthi niyalibona yini lolisizi lwalomntwana ngibani lakithi njengoba sihleti la endlini kagogo sihlangene kanje la ngakhona kokuthi aye emhlabeni ayogucula lobulili bana umntwana lotawulandzela leni ngobe nang umnyango umile lesonke lesikhona emhlabeni savela ngawo lo mnyango lo nasifika emhlabeni sibuya esinyeni sabo make bethu ngibani lotawuphuma la njengoba sihlangene sisonke sisiphohlongo lapha etulo lotawuphuma aphethe ubulili lobehlukile ngoba ngenteka lo mntwana wesifazane usuka kulobulili obungala ngesencele kanti thine ngala ngesekudla singabushintsha lobulili ngoba ngala ngakithi khona lwangahamba utawuthunywa yena uyaphuma shu leti nyembeti sengito lesetishintshe lobulili namuhla ke sesababantu lesi singasadinaki tindlu namuhla sesababantu lesesi phila impilo lese imbuquko asingene kuna indzaba naye labengivele ngicale ngayo ngoba la bese ngikuhlebulela nje ngwane ukuthi nawe uma ufake emgodlagodleni wakho ngendlela yayitolo ukuthi bekwentiwa kanjani ikhona futhi indlela yetolo lefuna ukuthi uyikhumbule ibude kulabo labasembili ngakuwe nobe ngakini njengoba bekubangigogo labekathatha lo mnakabo lo mntwana kutawushintshwa nabo ubulili bebantiwa njani ke nase kufanele ukuthi makoti angasayitholi imbeleko nakatala nje gcinile lo egcina ngcile lekutawuthi wangigcinile bekanda njani gogo kulomnakabo ogcinile ngoba khona gogo labeka bese uyakwenta kumnakabo ogcinile lebe sekusho ukuthi ke nyalo sewuvaliwe ke makoti intalo abe kungayiwa etibhedlela itolo ukuthi kuyawuhlelwa umndeni cha umndeni itolo bohlelwa bogogo bekubangigogo uhlela ngani gogo uhlela ngemnakabo lo mntwana nakacetha kubelekwa lo mntwana nakuphuma lo mnakabo seyindlela yokuhlela umndeni le ngiyangishiye ke ngoba ngiside ngeke phela ngikufundzise konke lokunye ngidakuthi nje halamsi ngendlela ukuthi nawe utababuta abantu abadzala basekhona ngakini nangabe sebahambile labaningi labadiko sekutawusala ke kanjalo kusale ngala ngakimi ngoba mina nginalo lwati lwako kepha ngidawubinza nawo ngoba kusiko konke lengidakukhuluma lonke ngidakuveta nje kube lihloko kusale kanjalo lithi ke lelijaha leli sengilakhile lelikhaya lo mkami utele babantwana besifazane labasihlanu indvombi tisihlanu umntwana lokhona longumfana lakhaya ngilona leta naye nayi inkinga lesenginayo simelane nyana leti ntombi tonke letisihlanu letine setiqedzile esikolo tonke setinebantwana lo safunza nginangwe kugcina nangu naye lengingathembi ngoba nangithi ngiyambuka indlela lentanga ngiyabona ukuthi lunye
tonke tiya ejeni dilima tibheke khona sengide lithemba nyalo ke simelane bulukhulu senginabo ukuthi lo ndvodzana lengimkhanzelo umkami anaye sawuthetha umfati sangifika mina lekhaya kami la kwakhe mina ekhona la sekukhala khona leti nswane etala abantu babami la sekunemfati walo ndvodzana longadalwa ngimi lo salethwe nyalo ngilomkami ukuthi akabuya tohlala la khaya nakhona ngaba bathe ngiyayilwa indzaba wathi angeke phela umntwana ahlale ekhashane kanzi ufuna kusebenta edute nelidolobha kanzi thine nawe sakhe edutane nelidolobha akabuye la ngathi ngikuvumile lokho ngeva kuthi uthatha umfati umthathela khona la ngoba ngibone sekakha futhi ngaba bathe njani kwathiwa libala sikhotha ngathi sisinyenti kangaka so ngakhulumela nje wena lokwakha kwalomntwana lapha yini lenkinga yakho ngavele nami ngathi angivale la ngidla khona ngoba kudlale ngudla onke malanga kuphaka nguye lo muntu lese ngidawuthi nangikhuluma athi nxa ngingamanje usinqa nje usho ukuthini ngoba ngidla kwakhe lokuphekwe nguye lengamanje singabuya ukupheka agcine kuphi lokupheka nangabe sidawuqhubeka sibhinzile idani sekukhala kenyalo isicathulo saloya ndvodzana la nami sengithi nangifikile ngikhanze ukuthi emagede sekakhiwe ngisuka ekhaya elikhulu ngithi ngidobavusela sekakhiwe emagede sekufuna ngiqonqothe ngime ngephandle kweligede lakhaya kami ngithi ngishaya ucingo ukuthi we uhambe nesikhiya seremote yasegedeni ndvodzana lo utawubuya naso uhambile nemkakhe baye kuyawuthenga kudla noma baye kuyawudla out thine sihleti silange khathi ekhaya ngoba kude la singaphuma siye khona funa ngimele ndvodzana abuya tovula ngithi ngisanake lokho ngibone sekungena abangani bakhe yena lo ndvodzana sekutaba neparty la ngithi ngisanake lokho ngibone kungena abangani bamakoti kuthiwa boma baby shower angabikela lutho mina nangithi ngiyambuta make athi vala umlomo kude into longayikhuluma binza nawufuna kuba ngumuntu lokulakhulumako noma lokula kwentile wonile yini uyabuda ke lo mdzala nyalo simelane na inkinga sengibhekene nayo naye lambi kwami ngenta njani ngiyamxosha lo mfana lo ngithi akahambe ayokhonta aphume la khaya wakhile lo muntu uqale wakha kwe2 room nyalo kune foundation ye 3 bedroom house khona labaleni yakhe lo mfana kwanyalo sahlala nemkakhe lapha ka2 room leyakhiwe nguye ugubhi foundation yalo ya 3 bedroom house nayo angahadi nokuthi sekune foundation ngikhanze nje seyimisiwe ngathi ngiyabuta kumake wavele nje wangibuka ngalelo liso lelitshengisa ukuthi sengithanza ukukhuluma indzaba leti ngeke ngitikhona ngenta njani similana ngoba ngumuntu wami lo simsita sithini babe sithini lensumasumane le ngiyabonga Wena-ke malokotha ngulomnyama kulosenhlambelweni malokotha ngulomnyama ulonjengenyama yesibanda